ngibingelela abazalwane bonke egameni lika Jesu. Hallelujah. Nekhona abazalwane. Nginibingelela ngegama lika Jesu. Ake ngibone izandla ezithi nje abathokozile ukuba kule ndawo. Hallelujah. Thank you Jesus. Kwabangangazi ke bazalwane ngingumntwana kaNkulunkulu ubaba ukhulekane emncwango. Ngiyamthanda kakhulu Jesu. uJesu sayinkosi nomsindisi kuseni. Amen. Thathu. Ngizocela uzohlala ngapha. Ngifuna nje ukumbona nonke nibe ngapha nonke. Ngimbona kahle nonke nibe ngapha. Ufanele lebhazi le yazi kuphela le mic le ngikhuluma ngani noma yiphi. Ngoba into engizoyikhuluma abazalwane ingakho ngicela ubuhle nje a record lapha futhi nithole uma kukhona extension nithole ingapheli le recording bonke i-power bank makhona ne-power bank asiboleke nje bazalwane ukuthi ingapheli recording. It's very important ukuthi bazalwane manje sikhulume ngendlela esizokhuluma ngayo. Amen bazalwane. Amen. Cha-ke bantwana benkosi. Namhlanje okay, ayiqale ngithi bazalwane. Ayiqale ngithi sibonge nje nonke ngokuphumelela kwenu namhlanje enkonzweni. Amen. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. So namhlanje angizokunishumayeza ngizokhuluma nezo bazalwane. Amen. Yeah. Ngiqale nje ngokuthi bazalwane ngiyamthanda nezo bazalwane. Amen. Ngimthanda. Ngithanda kakhulu. Enhlizweni yami ngithi mangikhuluma nabanye abazalwane uNkulunkulu uyakupha abazalwane noma uyakupha abantu ozophila nabo impilo. Uthi uJesu mayisehamba ebuyela ezulwini ekhuleka umkhuleko lapha kuJohane uthi Nkosi lapho ongiphe bona ngibagcinile izindawo. So wonke umuntu une assignment ngabantu ahlangana nabo empilweni nezo bazalwane. So ungamthathi kancane umuntu uNkulunkulu omsondeze eduze kwakho. Yazi ukuthi kusho ukuthi une impact. Nebazalwane. Ungaze ulahleke ecabangeni ukuthi asizile kuzo impressana. But sizile ukuthi wonke umuntu abe ne-impact to one another. Nezwa bazalwane. So bazalwane namhlanje ngizokhuluma u-2:12 ne? Ngizokhuluma 1 hour 40 minutes. Sharp 1 o'clock will be done. Kodwa ke ukukhuluma engizokhuluma bazalwane ngizokhuluma okuqhubeka from last week. Majority of you benikhona emvuselelo nangithi bazalwane. Yeah. So lana ke bazalwane sinabazalwane the TUT ikhona. I see. Bafana bami ngiyamthanda nezwa. Ngithanda kakhulu. Bantwana bami bonke TUT abazalwane abaqala ukuzivakashela namhlanje ngiyabona laphayana nikhona bazalwane. Don't worry ngiyabona abanye sebethubile ukuthi baba lona ukhuluma isiZulu too much alimtlisisi mara bathini sizoyithini lento ne but ke nami umzalwane uzosiza mina uzohlala la phambili ungasabi ukuhlala phambili isihlalo sakho lesi ngoba manje asina cordless mic iphenye mic ayikhenye mic okay amen kwangcono ke sizoshumayela ke gokuhadela litorela gokuhadela ake ngiqale ngithi ke ngithetha uzana bona qala
Unibingelelile lo mzalwane. Ulijimistemela. Uqhamuka ubamba ama keyboard. Awusambona bazalwane. Amen. Nami sindisiwe bazalwane nawe. Nasemva kwe-keyboard bazalwane. Amen. Ngokukhonza ke bazalwane ngikhonza le Montana bazalwane. Amen. Igama uThando kaMdawu. Thanda uJesu nje kakhulu bazalwane. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Uthatho ke lo. Ke thatwe. Yeah, ingane yomzalwane. Ke ngwana wa moyena ba yena. Ayikho into othokozisa nje ukuthi umntwana akhule ngevangeli ekhaya. Akuna se thabisang gore ngwana a gole ka efangeli gae. Azayithathele kube elakhe. Aba itsiele ibe ya hae. Akusho ukuthi kuzoba lula. Ha se re ho tla ba bonolo. Kuzoba nzima. Ho tla ba boima Endleleni. tsileng. Kodwa umntwana uma simbone eqhubeka. Ifela ngwana he re mona tswela pele. Zikhona inkinga zobusha. Di le teng diemo tsa botjha. Inhliziyo yethu iyathokoza. Pelo ya rona ya itumela. Amen. Amen. Nibona ngoba ethi ukhonze Montana. La mbona ya ka re o kopanela Montana. Sengiyamamezela asakhonze usakhonze sosha. Mbona ka ha sa Montana umososh. Amen. Siyabonga bazalwane. Really boba. So today bazalwane ngifuna ukuthi singene kwi-teaching. Ka tsheno ba yena o batla re kene dithutong. I-teaching eqhubeka ukuthi yini into umuntu omela ayenze uma ephenduka. Thuto e maelana le gore ke eng se motho a tshwantse ke go se dira ge a fetoga. Amen bazalwane. Amen. Abanye benu bazofila ngazi ukuthi sibuyela emumva. Ba bang ba rona ba tla ikutlwele ka re boela morao. But bazalwane kubalulekile ukuthi abazalwane uma beqala sinaba one esinkhuluma nje ngegroup ekhona la. Sinabazalwane abazinikelile. Hona le baena ba inehetseng. Okudala bayinikele. Ba ile khale ba inehetse. Sinabazalwane abasazokuyinikela. Hona le baena ba ba santsane ba tlo inehela. Sinabantu abangakayizinikeli. Rena le batho ba sokang ba inehela. Abasasondela nje. Ba santsane ba atamela. Bayafisa bona. Ba lakatsa bona. Kodwa nje basendaweni right. Mpa ba mo go tshwanetseng. Amen bazalwane. Amen. Bantu abasha nikhona. Ba tshaliteng. Ngiyathanda uyabona bazalwane labantu abasha laba abanye babo ngabe base if bengekho la mhlawumbe ngabe base tavern noma kuziphi indawo la akuthola khona la abantu abasha batho ba ba bona mo ha ne mhlomo ba semo mhlomo ba ka ba di paketse ja ka di tavern kampo kae kapa kae uma nibabona bengena ngomnyango ha ne ba bona ba kena ka mnyako nibagone neza bomama le ba fare la utwa bomme bo baba babsambo tate sambo uyabona laba bafana laba mobabona laba abana bashimani ba bona ba bagone ba fare labantwana ngabe ngenza ukuthi ngabe banoma ikuphi labathanda ukubakhona bana ba bukaitsa gala hore ka ba le kae kapa kae mo ba ratang teng kodwa bakhetha ukuze enkonzweni ba ba khethile o tla kopanelong musu kubuza izinto eziningi se botse ntho tse ngata baphuthando lwenkosi ba fele rato la morena mhlambe kube khona into evuka ngaphakathi hlomo bente ntho etswang ka hare ungakhathazeki ukuthi ufuna ukubona izithelo zokukholwa o ska tshwenya hore batho bana maungo a tumelo okwakho ukuthi ubathande sa hao kore barate uma nibone nje bazalwane nomzalwane nikade namgcina ha le bona tje ba ena le bona le motho ene khale le mqetile nimbone ngene le mbona kena nimange ngothando le mwate ka lerato hallelujah amen ake ngithi ke bazalwane I'm not going to spend too much time kwi introduction ha ba tlo sinya nako e telele mo matsenong ake ngithi ke ake ngibona abazalwane abaphethe iBhayibheli njengami baphakamisele phezulu ba tshwere di Bible ya ka yena ba di phamiso tse hodimo ufuna ukubona abazalwane abaphethe iBhayibheli njengami ukuliphakamisele phezulu also iBhayibheli lakhe lisefonini angaphakamisile lutho ngifuna nje abaphethe iBhayibheli njengami bese bephakamisela okay siyabonga bese sidlula ke eBhayibhelini ne bese abaphethe ama-highlighter njengami baphakamisa ama-highlighter abo ba tshwere di highlights ba di phamisa ya le ka yena 1 2 3 ne amen bathathu re ba bararo we are almost maybe 60 70 khona la I'm not sure mhlomo re ka fitla 60 kampo 70 hora ma ha na ndete ya se bazalwane why ngimbuza lento hore ngale botsa ntwe na
I want to highlight something. O batla go tsweletsa se sengwe. Ibandla la kulesi sikhathi selilahlile i-discipleship. Ba kutaba ya kajeno ilahlile apostola. Amen bazalwane. Amen. Yingakho abazalwane bangadevelop impande kuKristu. Go baena ba sa tsweletse mmidi go Kriste. Because understanding yezwi yenza ukuthi umzalwane abe strong enkosini. Go mane go tlhaloganya lentswe go etsa moena a nne phata mo moreneng. Ayikho into ezokwenza ube strong enkosini ungalifundiswa. A gona se se tla go tisa moreneng o sa ba le lentswe. Khona umzalwane bekade ekhuluma Moena ona bua athi bazalwane abazalwane ukufunda iBhayibheli kuyababhora. are baena go buisa lentswe go a ba gatella go a ba bora. Into enza ukuthi libhore bazalwane ukuthi abazalwane balifunde iBhayibheli liba yinovel. Se se lang gore le bore baena ba ira Bible e ka re ke kuranta. Kodwa ke bazalwane into enza ukuthi kube khona into oyifundayo necacayo ukuthi kube khona umoya engcwele mawufunda iBhayibheli. Se se lang gore o tsenelle utlwe go bala lentswe la modimo ke moya o galelelang go bala lentswe. Amen bazalwane. Amen. Ake siqhubekeni ke bazalwane ngifuna ukuthi for the next 2-3 weeks ne sizoba abafundi bakaKristu. Mo bekeng tse pedi tse tharo tse tlang re tle go ba barutwa ba Kriste. Nizwile leyo? Le utlwe eo. Kusho ukuthi next okay, let me make some announcements. Next week bazalwane ngizobe ngingekho kune event engihostayo eRittendale. I'm the event organizer so ngizobe ngingekho. It's on Sunday. Ngizobe ngingekho nezibazalwane. Mo bekeng e tlang o tla ba a siyo o tla o na le event reading daily so o tla ba a stay. So ngiyacela bazalwane ukuthi ke masiqhubeka sizoqhubeka next week. Wa kopa he ba ena hore ha re tswela pele re tlo tswela pele mo bekeng e latelang e tlang. Kodwa ibandla liyakhonza bazalwane. E fela phuteo ya kopanela ba ena. Ngireporter about me. Angithi O ipiela apology. yes bazalwane. Amen. So ke but ngifuna ukuthi uma sesiqedile sahlabelela sakhala saphenduka. O batla hore ha se tse rapetse ra la ra phetoa. The question is then what? Potso gore go diragalang. Amen. Amen. Nsizwa lapha now amaBhayibheli 1 2 3 lesson 4. Okay so qala lapha eku-cell phone kodwa sokwenza i-audit nebazalwane. Wonke umzalwane ongenalo iBhayibheli ngapha bazoza kumama uMncwangu nezwe. What's number? Sizothatha amagama enu. Wonke umzalwane kumele abe neBhayibheli. Angabi nje neBhayibheli abe nani bazalwane futhi ne-highlight. Okuzokwenza ukuthi angithi bazalwane uthi uJesu uma sengihambile uNkulunkulu uBaba uzonipha umoya engcwele ozonisiza ukuba nikhumbule. Ore Jesu ha se ke tsamaile modimo tlo le rumela moya o hallang o tlo le thusang go gopola. Angithi into enza ukuthi sikwazi sithole sisingena ezimeni ukuthi siyakhohlwa. Akere se dira gore re fitlhele re kena diemo ko re a lebala. Manje kumele ukuthi bazalwane sisebenze ingqondo yomuntu ihlale ikhumbula njalo before ithatha ama decision. Se se bolela gore tshwanetse go dira gore tlhaloganyo ya motho e dule tshwara se a kgone go tsaya di decision. Izwi likaNkulunkulu libe integrated with your thoughts. Lentswe la modimo le kena le mo tlhaloganyong ya gago. Izwi likaNkulunkulu li impact your thought patterns. Lentswe la modimo le matlafatse tlhaloganyo ya gago. Amen bazalwane. Amen. Kungabi nomehluko ukuthi izwi likaNkulunkulu lihlala lapha lingabi bikho lapha. Go se ka ba le pharologano ya lentswe la modimo le dula mo la le sa dulimo. Yingakho sibona bazalwane uma sindawonye baba bazalwane uma ke basuka endaweni yokukhonza babe enye into ngoba umthetho kaNkulunkulu awukabuse ezinhlizweni. Ka gore bana ba ena ge re ba botlhe e fela ge re arogana go ba le dipharologano. Gore molao wa modimo a o so dule ka gare go bona. Hallelujah. Amen. Manje kumele sikusebenzeke bazalwane ukuthi uNkulunkulu aqophe umthetho wakhe ezinhlizweni zethu ngamoya ongcwele ngezwi. Go tshwanetse gore re go dire go gore moya wa modimo o be le matla ka hara dipelo tsa rona. Hallelujah. Amen. Ngifuna ke bazalwane siqale O batla re simolle quickly for the
ngifuna uvula nje le ndaba engifuna sikhulume ngayo. O batla go bula taba ena a batla re bue ka yona. Yes, you are